Hallelujah. Ndika Vhafunzi vo mantshafriday ndouya futhi na muledza wa manda manzhi nga manda ndikuri vhathu vhashu ni songo vhuya na tenda vhathu vachinipfisa utungu vhathu vachinipangela mutsiko ngori anina qualification chikhala chihone so hai vhathu vhashu ni songo vhuya na zwitendela ende na vanna vha khou koleliwa badi nga vhafumakadzi uri hey munna asina qualification khana ya rothola ni songo tenda vhathu vhashu soko to ṱharamudza milenzhe na vhana soko to eḓela no lindela sasa na to balelwa no fema nga sasa hai vhathu vhashu chance chihone ro vula rine Survivor Fire and Rescue Training College hanefha Ṱhohoyanḓou vha nga ri kwama namusi kha 082 537 9229 Survivor Fire and Rescue Training College. Thomani budo lanu la uva muphulusi wa vuchilo. Ri gudisa firefighting 1 and 2, hazmat awareness na hazmat operational. Kana khoso ya first aid. Rovula branch Ṱhohoyanḓou. Tsini na ringi ya masipala wa Thulamela. Registration yo vula. Ni tshi to ḓi ṅwalisa ni swona tablet wa. Fona ni zwino 082 537 9229 kana ka 015 969 1194. Gudelani budo lino dzula lina mushumo. Love playing with fire? Then start a career in firefighting. Survivor Fire and Rescue Training College has courses available in firefighting, hazmat operations, first aid, and basic firefighting. Register now and get a free computer tablet. Visit our college in Lephalale or call 082 537 9229. For more details, log on to our Facebook page, Survivor Fire and Training. Survivor Fire and Rescue Training College. Heroes we build.